الله أكبر ولله
الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى وجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الله أكبر 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 الحمد لله الحمد
برحمتك يا أرحم الراحمين والله يعلم ما تصنعون. الحمد لله الذي جعل لنا إليه طريقا وسبيلا وأقام لنا على معرفته برهانا واضحا ودليلا وفضلنا محمدا معلما ورسولا والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بكرة وأصيلا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم زدني علما وارزقني فهما والحقني بالصالحين آمين يا رب العالمين. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. صدق الله. Sebagai langkah yang pertama, marilah segenap puja bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dari Allah Maha yang mulianya menurunkan rahmat dan karunia-Nya kita bersama, yaitu nikmat taufik dan hidayah, sehingga dapat engkau hati tempat yang sangat berkahnya. Selalu mengandung saja sahabat-sahabat bahwa yang mulianya dan untuk kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menandainya, yang karena wabah pola pikir manusia dari alam kejahatan kepada alam yang penuh dengan ilmu agama dari antara sahabat-sahabatnya dan juga kepada Allah sahabat beliau sekalian. Yang menghormati imam masjid, panitia masjid dan seluruh jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum ayah yang bermuliakan, bertanya orangnya mayoritas di seluruh dunia yang beragama Islam, yang beriman Allah Subhanahu wa Ta'ala, mayoritas di Bandung bahwa yang mulianya Raya dan harus diketahui Raya yang dipilih Allah umat manusia. Nyana Raya yang menyangkut dengan dunia, nah yang Raya yang menyangkut kulit singa kunan akhirat. Rayanya yang menyangkut dengan dunia, menyangkut Raya Idul Fitri dan Raya Idul Adha. Dan Raya yang paling baik yaitu Raya yaumul kiamah, dikatakan yang merupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan adalah Raya yang paling istimewa. Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang buat Raya dunia semua makna. Audin ditanya selalu tak puasa, tak ibadah, baik Raya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan umat manusia Raya tujuan memiliki ibadah dengan Raya akhirat. Ibadah memiliki Raya dunia. Tak ada dino matahari dalamnya awal Raya bermacam-macam
yang kurang kaya. Honda, nana kita ni menurut kemampuan kekayaan masa hidup dalamnya, menurutnya kemampuan berhari raya. Pakai munasib kuda dalamnya kadar menurut ekonomi. Munasib tinggal di pagi. Awak yang tahu Allah pada masa ada yang lupa. Menyatakan dengan tahun tinggal orang anak empat bahawa yang biasanya sudah yang tahu. Orang yang tinggal aku cuba. Nah yang zaman macam-macam. Nah yang bagaikan kilat menyambar. Nah yang jahulnya. Nah yang nah yang sud lagi menuju menuju neraka. Gimana umumnya? Gimana yang hayu-hayu amalan? Orang yang hayu beribadat dalam dunia. Orang yang berdaging-daging, yang mendanduk dengan orang kiamat. Orang yang hanatin ibadat dalam dunia. Kalau tuntai orang yang motor dalam dunia. Motor cukup memang. Lama panen nak habis. Kalau tuntai pakai motor dengan orang kira. Kalau tuntai orang yang apa-apa habis. Lalunya anda pernah nikmatnya motor anda pernah habis. Tapi pun tentu tinggal bagian miskin yang bergantung pribadi manusia dibantu kepada permasalahan hidup dalam dunia. Kurangnya ada bayangkan timbang pribadi manusia berhala. Menurut ekonomi matematik menang dengan ekonomi kiamat budaya menurut bergantung pada ibadah. Yang hidup dengan orang yang beriman. Orang yang mentingkatkan adalah kerohanian dunia. Tapi orang raya di luar tidak dengan ayat kepada Allah anak hati hidup. Lalunya ada baru-baru. Tak pakai jalan. Tak ikut kalau yang memang hati di raya-raya. Tapi tinggal kiamat turun tentu. Nyawa yang tadi kita tahu. Tangan orang yang adalah orang kaya. Orang yang pamer kekayaan. Orang yang pamer kecantikan. Tapi orang yang lagi ampun ke Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan hati ya Allah ya Tuhan. Andai kata mati ya Allah rezekinya kerja mati. Andai kata ya Allah belum mati dalam rezekinya. Siapa menjauhkan harta? Siapa menjauhkan anak? Siapa menjauhkan Allah? Nyawa yang tua itu yang boleh dan enggak. Lomba-lomba dan kekayaan. Tanya orang katipu, baru orang yang kau ikut. Lomba dia baru rumah. Tujuan daya baca. Menasib kita yang muda sibuk program Ramadan untuk menyiapkan hari raya macam-macam. Ini bukan tujuan daripada hari raya. Tapi hari raya